Hi guys, welcome back to my another video. So joto no tini trapla and video tawa phai kamya payo. So friends, tuno tinio chung salai pinai bo video sidi YouTube related. So friends, chung thanai video bang wana naile ha. Chung Brekhe YouTuber sung yonai, Brekhe YouTube channel create kenai na joto puno rong back na gerung ya khong ke ani video thang nai miu na channel search ke ye. So friends, get tini ke chung salai nai Brekhe chung 1k subscriber complete kenai. So friends, chung joto siye tumodi ke chini YouTube wa chung puila wa chini monetize ni boy apply khen ma pandawa chung 1k subscriber means 1000 subscriber chung tuini na wa chini channel lo. इनके क्या क्या 4000 hours चों complete खेली नाओ within at 12 months. So friends इनके अब तो इन्हें चों तिनी साल नाइ वो बिजनेस दी चों Brekhe 1k subscriber दाई फुक के complete खेनाइ चों Brekhe दाई complete खेनाइ 4000 hours चों Brekhe complete खेनाइ वो बिजनेस दी आंगना नो completely साइक करें ना पाइथो मंजरा नाइ तो दी so इनके फायदे friends Nadi friends jong 1k subscriber kan mo panta ke puilaw ke jong sale tap ngo because nadi puilaw jong jokon videos nanai jong videos nai upload khe sike chini channel lo dai free chini channel lo views phaya ngo so friends chini channel lo views phaya sike chini channel lo subscriber phono phaya nai jong joto phono simodi ke views joto su phaina asura chini subscriber phaina hinge jong si aram boye puilaw ke jong cost ngo jong puilaw tap ngo chini subscriber gain khemo pando so friends abori boye mama khenai nik bangwai joto no youtubers uni jo arpo brang 1k subscriber kari mano nai singmai ngo mami ke 1k subscriber no chini main youtuber roni main je journey mo arono 1k subscriber jokon lai tha sike abo pakhena nini daifre no grow dong tha 1k 2k 10k kamala start phono nai ado so puilare tap samong ke chini 1k complete khenai so are aboni boy friends now puila 1k subscriber complete kema banda ke khamalo nai majram sinai abo ke no 1k subscriber complete kemane inke ne friends abo ke chong beke kene chong regular ma ongai nini videos no regular no matoi nai nini audience no regular matoi nai mami sikene difference chong jodi se tinis namie ang 1 week ba 2 weeks pore otre ke ha video upload khain ke nini video nai nai kroyong thanai mami ke nini abo topic no being pawya thane no puila je topics nai video upload kema abo to being like ya ba share ke subscriber no phaya sa sulen ke no yago jodi se 2 weeks pore no snahan sike abo nini je topic no puila os nama abo no being pawya thane inke YouTube po nini videos no audience or not to yan thane abo boy nini views down ngai nini channel ko views ko phaya subscriber ko phaya abo boy nini 1k subscriber kan ma khoksai nai so are boy friends jong 1k subscriber kari mo ke regular money consistently ma ngai inke puila wala jong post no ma khenai jong friends joto no sio puila jong post ma ke ong ye abo pe kisi jong chini 1k subscriber complete ho ke no regular videos nam di regular ke nini content no tu iman nung try khedi thik ase nung jodi se daily tu mi apno 2 days pore wo ke ha nung tu iman try khedi first time 1k subscriber kaya ha je 1k subscriber kaya ha no abodi ke nini content no tu ye to ni nung break je khen ma video post na to nini je kono type ma video pong to blog pong to nini music ni pong to mani pong to jan jani je topic nang choose ke ma abono nini content na continue tu di mami ke nini audience no nung laru ten ma banda ke na friends YouTube of bini algorithm mo to no continue ti ke sa YouTube nini video no sai rio bangma audience ro ni ti sai rio abang ke se nini channel ko growth ong do nini views phono phayo views phaya ke nini subscriber phono phayo ar mi no regular ke to ke YouTube nini videos no regular advertise kheo regular nini YouTube no audience ro ti tu na YouTube company bo so aram boy friends chung YouTube ni algorithm no follow ma ke nai are ke nini 1k subscriber dai free kayang nai nai friends now 1k subscriber kaya ha continue nini videos no ti abang ke dai free nini 1k subscriber inke 4000 hours ka ni man bole easy se ong thong so inke ang samoding 1k subscriber kare mo ke continue nang content no tuni try kheli abo ke dai free nini kar inke friends chung 1k subscriber kare pe ke tini monetization Brekhe on khenai ba Brekhe apply khenai ang na no nang ya gro saknari nai inke first le chini 1k subscriber complete kheman ba pandau se so inke friends nang I hope nang chikna hi ma chung bo video sindi 1k subscriber Brekhe dai free kare nai regular ma tunai nini content kaham ma tinai nini audience no nung capture khelar ma pandau so abang ke chung dai free no 1k subscriber kari main so inke friends ro tinin jorale pas no ang next video trek nang chiang ke comment box ke comment ke sumoy na inke friends nang problem jodi singo inke comment no che ke comment ke sakna di ang tre tips tricks nang no dinai amke nang dai free no ni 1k subscriber kari main so friends now an channel tang to channel subscribe ke dini to inke bell icon on ke dini future ani video mai channel pantau so friends nang YouTube ni youtuber uni juke nang channel no krongye to mayo ang joto tips and tricks nang no boni through dinai joto YouTube to video to nepe mi ya Brekhe YouTuber onai Brekhe khenek ma khene joto no tole to arpa ani je ruma simoke binislai sa judang mayo are moya
nang chimai mo kaham mai unke chung tre language bai na henke to chung Hindi bai to Bengali bai to English bai to bangma to YouTube ni tips yoma arpo angke sini Kaubru bai ke snamung bai nang to sa ano support khenai hi ang ma chung so dinin jorale asono chung next video ma lepinai jotono khaksa